itahigurizire tube turuburindara so noza kubori yo remba kuterera ngo bizire bambeje yakire cyuwashashiri so no guru kwija riyare tubaso butagutunga konka ebibiri omurfoto poto no turiye twenda kureba konka mbaja mu ihanga yona almost amarwaro nkigana 30 ngo gatongera doze zezargira hanyuma then mbenda ngo at least tugment shotoka twongera ha marwaro gakwasa kwa ngine nkabishatu no mushobo then ubundi hakagira ecyahindukaho amakuru agatugiye no mbigambo no mbishane reka turebe Rena Kapaville nerugahi nezahe Enshuminche hingwire government katongozo mbazwa Rena Kapaville omarwa ragatori ne muko muringo gumogo kwera abantu na mnonga babarya ruteze ruhango rwo kutunga kakoko kasirimo butabakwata. The demand is beyond the supply, but we expecting more medicine in the country in the month of around September. So what I would advise, you go to your health facility and you are accessed. What is happening is that people, they go to the health facility, you are assessed, and they are put on a list. What we would say like a waiting list. So that when the medicine comes, you will be called upon and come and have your medicine. Okurigira Dr. Herbert Kadama orukora nka coordinator w'ombazogo Ministry y'Amagara na Young Phase yo kubanza y'ombazogu ekabetirwa mu center ba Global Fund abahire Uganda dozi rukwingana emitwaro 3 kwera abantu abarukwingana omutwaro 19. What I'm talking about in the 30,000, those are the new doses which we shall be receiving for new clients. For the old clients, they are covered because we are receiving their follow-on dose for the second injection in the month as we talk. This is July. Yeah, before the end of this month, we expect their doses, the follow-on doses after 6 months for the first group of the 19,200 to be in the country. Orubuga Fotpoto nurumwamyanya yaraganyirwa mu bazogu ayituru kugambira ombazogu abanze kohezwa mu Fotpoto abantu bakagutabanira kandi amarwara agahirwa mu kuguhereza ngajyangura umuntu guhayo ayituru kugambira amarwara igana 3 nukugaruka gabombazogu mu ihanga ryona kandi ministry nejyango mwakugwaza kwa nenda amarwara agarukurenga bishatu gabe nuko gatandikire kugabombazogu. Currently this medicine can be got in 103 facilities that are spread all over the country. But if you want this medicine, you can go to your health facility. If they don't have, they will tell you which health facility has. Omur Fotpoto marwarana ngo gatori no gabombazogu agarumuri kure rya Fotpoto bukuhere center ya kana kataraka here center ya kana hamwe na Kagote health center ya kashatu. Tujya kongera kusomesa abasa abandi kubongera abo abandi tukasoma bina ba train of trainers tujya kongera genda marwaro hansi kwegesa tujya kusaba ministry ukongera kwa creditinga amarwaro agande kongereza halgano akansomera hano kakabarole hano twetaga nkarutete health center konse mirikwanitandika na marwara againa high volume izabantu abina akoka ko mwerero katijura na gandi bakwenti goza kurora ngatandika. Short phase of rollout because we are just rolling out a few doses that were donated, but the government will significantly invest domestic resources into purchasing enough injections to reach this group. Amakuru agasha kwa Jonan Tsingwire. Abare Jonan Tsingwire abo makuru wago kande wakurwa mu Fotpoto bale bamuhaye abanya- abanyamugisa abatungira umugiso gukorora umbazo gwa gutunga
guri ngo mugesa mazima tugamangu guri ngo mugesa because kwa no rihanga okutuli kandi buyicho karona nakahuka komyerero ngo kemerire okwetura rihanga liona busakishoka jihanga na mbere katali buto kusanga nkanye ni mukomero w'inkurama baza kwebo mbazo gunugumu kibayiso guri mugesa gutakusangibwa kandi ekyo nakyo aho no tsemere kwa ntwemera okurangu twatwara umugisa ogungu mukuru kandi twagukozesa ekyo ekinyakwikere kera hano bundi obuli bwenguzi nabo burake hake hamu kurara hakere oguro semerie kwa natungo mbazi uko kanu ya gutunga akanu kwa karwire kana tsobere kuba netukarwane sabu cyari mu kedoze zinke ezibagamba akandi tsemerie kwa tuyikozesa mazima ndabanda necera supply na daktari ya kigamba nikibani kimanyisa abar kugwetaga urulimi rwa kuri mbia niye byentashya economics ngo umuhendo gw'abantu abar kugwetaga sazim gura hayiguru muno kukira umuhendo ogwa doze zikuba ko kana bari njangwe turi okay tutambure mpora tugene tugusamporinga abo kuba tinkuteka ngo twamanyire buryo umwe n'ugubasa kumukora guta no turabe twakozere samples tukashika kugira ngo uzo mukatarenga ugende gukore konka niteka ngo twaza kweyongera yo misho kokwe hine abugura begwino side effects experiment finding out mpora ukira kugira ngo ogurete abantu bona ogubahereze then oshange maybe nk'abanya Uganda obunda bakurire nko mu nshozi guko ba affectinga then okashamo obukutambira ihanga instead abinji baba affected bahindura umwe bafire ninga bakozere ki ningo bundi bagongobire inshonga nkezo so twatambura mpora abugura ashange nibija kubashanga konka gwabakorera nko kwabagukoze rwo bakuteka ngwine kubana gukora habo kwatu nogira kwemba manya gukora ingredients nabazimanya abantu gwabarwera batwine mbagumanya nawe tubatakushita bakagukora gawa then umuntu akatunga cyashemeye kuba natunga so ninjira ngo nabomba gumamba tambuka mpora mbasindika mpora kureba ibyakwasa kugenda nebaho atakabaho challenge mpango ukashanga mwemba twarwo umukoti yensi yona abo kujanga maybe bakahina bakozoro mbazi gwakwasa kwa kugenda nabantu ubone stara basize kubanza cha sampling haturo mwe babiri then tukatambura abandi binji but I want to congratulate NCO na ukutwara hamwe na ekitongore eky'ebyamagara okugira ngo at least stages agamatsiko garuho kandi garebekereho ubundi akagira uwahonokaho sirimu shukari pressure cancer ezendware zezezezeza actually na hepatitis B weno muntu yakwirwa yabona umbazi ninge cyakubasa kumucungira rero tuna tukabentu cirukangira so we thank for those who tried and the way we are using these trials I think ureba ngo abantu bagwinira umwete kandi bari yabongere mutwana abo kwa ntoro hanga yabahangire kugira ngo bazane patejo kandi tubendezo kugira amagara na no kubikora bikashikirira twena abantu mu nsomo ubona kakoko kasirimu gukaba umugane awe nyini kandi noho atwemerire kurora ensonga ya akahuka kakureta mu sirimu no karwanisa no arwari yamanyire ngo hunda rurengo nkoru naho turekayo ekirokemu abo kuba kalikamu akahuka akarukubanika sasano munsi yona kandi kera okwita abantu kwetorolensi aha muhendo gwa haiguru yes sayona antujja kwa tuleta Gideon Senyomo kandi ali mu field yo kwene nsonge zaliyo naserolizao no kuchondoza na munobonezero kwata karuru abo kuba tukimanya ngwebe mu habyaro ebyali bisemiriro kutera karuru katatirwe aha bwensonga ezitalizimu nazimu kandi ezali ziri unavoidable kandi akaruru kamalira katatiro kusigikira abakugu abali bakatekanize so ensonga ezo nzakujja kuba natukiranura mukajja kuterwa mu bicuye kebyo kakayirwa ukim ekitongore kya karuru nikigamba ki nebindi nibyaliyo natule turamusya umukoro gwo murremerwo wanyu de naho twabana ho twatandikira senyo mulinda ukake omukyara Violet atuhura embako yange ninyo wakiki nibanyita kasanga ki o akasanga ki embako yange nyo Violet Omutoro kaswa ninyo we Gaddafi bakare kusisi mbose omutoro kaswa
enzarwa ya kienjojo umunyamwenge enjoki zihwa na muru kandi ye yawe entara ya toro aha ndizira nakuta hati wo Charity ya Gaddafi tugimanyire tetugigira bunyoroko turamuhendi rundi nwasa kumhereza Morning Sister Charity, morning Lucky Kasangachi. Ni omule wa TV West. It's a good start, it's a good morning. Na mnongi iwe omule wa TV sasa kutegite Elizova. Amazina nisenyumo Gideon. Lucky Kasangachi. Ebincho ya bigamba. Enshonga ne ya Karuru. Electoral Commission enyumaho ekatebekanisa Karuru ombyaro emitwaro mushanju 1214 kokizi bali anyumwe bazyo Justice Simon byabakama Algeria yarangirira ngo haro ebicha arebyaro ebitarabaze kuraba muje omukaruraka kandi omukaruraka ebyare ebyo ni emitwaro mushanju na mwenda kandi ebyaro 10 ebibyo tubaratire Karura abwesho gasara zimwe na zimwe bit twagaraka omurembo rwambarara nicyo cyatureto mwanyogo okureba abyaro 10 na mukaga ebyo murembo rwambara ebikwebemberwa Madam Violet atora ugushitame nawe byo na bikatera na turatire bit byo kwa turatire byare bimwe twinenteka tekachi niyo nshonga nkuru eyatereto mwanyogo akabutento tugambaho ogunuwe president wecharo akwata twine president wecharo akumanya iwe person kananka iwe lucky akoraro muchero cyaro kananka nokora ki nitekateka neberi nshobi katwakire Madam Violet tonje kuganira na mnonga anshonga yakaruru nko katambura muri murambarara na mnonga abyaro ebyo 10 na mukaga. Madam Violet odirota to live at TV West ngokutatori tamchya turamusya barevi. Good morning Senyomo Gideon muraire mutaba kuturora. Good morning once again Kasangaki Akiki and Sister Charity. Greetings from Boma. EC Mbara City. Okay. Sishonga Karuru. Ensonga ya Karuru habyaro 10 na mukaga. Ibyaro 10 nsanju na mwenda bikakora Karuru. Okay, congratulations. Thank you. Ebyaro musanju tibyasobora kora Karuru. Okay. Baitu nebye 10 nsanju na mwenda tutungire complaints ezikwawukana. Okay. It's fine tugeza kukororamo. Okay. Ezindi twazisolvinga ezindi twabamagezi bagende mu court. Namnogo muri wa TV West hata twatunje byaro mushanju twinenteka teka Electoral Commission Mbarara City. Yesterday Justice Arugireyoga yakora press conference yatugambira ngo 1st August kyamukaga. Kosha nyenchakari. Okay. Abukuba arebi districts ezimu byare bimo ebyasise registers zabo bo bagarukire mu kuhandikisa byaka. Okay. But luckily Mbara City zona tukyazina no barabagerezoho especially kabuchebebe bakagezaho kugitemura but I want to thank our supervisor ayagikwasire yagi defending so twina registers zaitu zona nizo tugenda kukozesa mukararo kya mukaga. Tugamba kabuchebe that means turiyo muri Mbara City North mu Ranger. That is one Mbara City North mu Ranger. That means briefly offered no basako ine byare byo mushanju ebikuzagarukamo. Yes. Okay. Mbara North twina Kachika eri hano mukamukozi. Then twina Renkanja is in Biharo East. Okay. Biharo East Ward nayo North. Then twina Robyenje South. Kishasha Ward. Okay. And then twina Kabuchebe area Ranger. So Mbara North tugaruka mebyaro binebyo. Okay. Ekyamukaga. Then Mbara South biri bisatu. We have Mandela. We have Nyakais. And Karugangam. Why? South ya kusemeza munonga. Our South, our security bakabairukia. The security personnel were up and down. As for Karugangama, so on Saturday we are planning. Okay. We are going to sit down with security anytime to really how to do it better. Of course, we tried. Okay. We don't want to buy to sometimes
ito twenda mirembe twenda mpaka so but this time maybe tokakikaguize tugenda kola this time buli muntu ali mu register agenda koma. Okay. But make sure you can identify yourself ijana idea abokube for example Rwenkanja akalura kwa kubereka genzere maiso. Okay. Bafwa canvas miguwa letter ID otaleto manya bagezi twina bayingi so twina bageza bamu abateira abantu mu register bataroho. Okay. Using our election officers abakani bahandika. Okay. Actually abana batukozesa obuntu batuleta ebizibu tukabagamba omuntu ayina kwijana ID chonka abo bahandikisagana batazina abamu bahandikisaga lists which was wrong. Of course there is no evidence. So now evidence tujagitunga polling. Okay. Borano gamboke handix okajana ID yawo ijana ID yawo mukoma kasaba ko oli mu register kaleta ID oja koma. Okay. For all the 7 villages make sure you come with your ID. Senyumo Gideon nugo mazina enshonga yateto mwanyugo asebe chikuchecho commission Mbarara na nebindi electoral commission officer nazo ziri mu myanya bitari yemwe nemukonga amurundo okutatunga umugisha okugamba na no wambara twareba ebyaro mushanju ebyo kwijagara kamakaruru madam Violet yatiriza guidelines nitse kayinjire okuzitereza gina munonga iwe ombyaro ebyagamba kachika omurika mukuzi ward Rwenkanja omuri Harrow East Robuyenje South omurikishasha ward Kabuchebebe omurrenjero muyanja kubara musya Junu North then twazo mu South Mandera omurikakoba ward Nyakizi omurikakoba na Karugangama omurikatete aba bantu bije nakina mununga byenyiri bimukwenda vota silipa murundo gusikiru na mununga na muno bahereze mwen road map akwa bamanye road map akarukaza garka mu kibanza kosha nyincha kare then batunge road map ejo betegure Chiamkaga kino. Tanika sahemu program tukaba tukoze double tugenda kuondera. Okay. Kuruga sahemu mpaka saha ina tugenda kola verification. Okay. Tukatunge kizibu rwenturagara Munyarubanga. Tukabagamba baje sahemu baisaha 5 senyoma romuntu atabo omuntu akaba yaizire officer bakabaho bo batayeje then saha 5 bona baje murundi gumu ashayo kutera karuru I think bagezaho kutulemesa but this time between sahe mpaka saha ina mumekingesho wangu mula village polling station yanyu akwani tugenda kwa tukola verification. Okay. Utwamara verification okaja tugima zile tujakoma. We are going to be very strict because akarukanu kaina kolwa kya mukaga. Okay. Omulale mwakoma cha person wanyu kya mukaga out imanye kumula muro. Okay. So between saha ina na saha 5 tugenda kwa tukola vote education. Tubalabire mu still akubati kiringu buromali hankaha ativi wesazin. Tandika saha 5 Nitusimba line abana abali mu line bayikireira tujja kuba verifying baitu genda kuwana basirikali abaroho bonka baisaha ina nibo tujja ku verifying akutekereza ngo daija saa 5 togenda akoma kalulu kan this time na wabuli mu register nubura boli mu register obwiro obura kulema akwatugenda kubaho by 7 am sahe mutu tujja kuba tuikiro. Okay. Bili byalo musanju byonka. Okay. Trust me by 7 am tujja kuba tuikiro ya byalo ebyo so saa 5 tujja kuba tukoma so voter slips yes tugenda go kwa mtu zikozesi. Okay. Tugiaga kwa mtu kozese voter slips right by this time tugia kuhinduramo. Okay. Buli twatuzita stamp. This time tuzija kuba stamp. Akwa bajja kutekereza bajja kuija na zile za viral stamp. Ekirabe oni okukimanya. Tugenda kutunga another feature eyayi tuito itumanyire. Mujja kuzirolera. Okay. Kyonka zijja kuba. Enshonga ne Karuru okwetorori hanga Uganda. Nikatugamba petitions na they are not yet petitions, these are complaints akwa petitions bazajiro mu court hata abo what are their fate Mwoza kuterera abantu abarahero kwa ko buruti bukangire hati. Okay. Bobo manyire ngo ogenda kwesimbaho twaro obwire otunge information obwire ni bukyali. Manyanka haro kunyegera complaint yawe. Okay. Kandi mubwire ki. Okay. Hata bakira bambe batamanye kyokora and yes bakabali mu karuru. So akaruka abandi bayechanga batabagenda omuka babyama. So obo wechango mazire kuika polling station akaruka tandikire tosagamba mbirugiremo na chapaso na kibalizo oga ijo. Okay. Akaruka genda maiso borugireho bosigaire sabamba karuga abasigaire bakoma.
ati yagenda omukaya byama then the following day yaija complaining kiba late abokuba ati nyonyi kandi mbagamba make sure you complain there and then obokuru ebitayikire sere simu tere simu akwe byale bimu tukabanteera gandi hano because on voting day I didn't go out nka receiving amasimu from morning then in the afternoon you're receiving abantu abamu basoboire kuija still na masimu so abantu bamanyege what to do so abamu feti yabo eringu tubaitakusa kubayamba akuba baka reporting complaints za late so now they have become petitions that when azitwara paka mukoti because it was later kwaka lukaka hoyi but abantu twegezoga boleka exercise abamu bakikenga abamu bakyali so they have courts bakusobola genda mukoti nzibayamba Chalte na lake ni mwembasa kutungo mchakwa ni manya ni mwine byari bimukurugamu na mnonga akwa Chalte ni manyorio wa Rugazi that means neba wawe ni Katete kaunkezo mchani wajechu chuwavuza then later tuonjere tuvuze then tukaruko mstudio. Okay, Madame Viola twasima information egewe twereza ebukaguzo nyine nkabibiri echo kubanza ndi mukomi ndi muregister nkayandikisa baitu mkyari kingasemeri komeramu akavuyo nho kabayire ekiro kimtekero kya mukaga na babize aro byandalbaniza merabanamu yakunna kunne mirimo kandi ndi mukomi murungu wekyare ekyo naho kasa haina rundina nekichweka so mbyeito byo bachetabate charo bachetabate charo kabachebebe okay hati ekitkyalete defranchising ensonga ezo defranchising koko gimanya omugiso gukanywa nkamalira ntatire karu ekikirikemu ekyakabiri nturole byare birikoro winge byalemero kuterwa mu bururu harumu butekiranganiza kusika emugwanko kwagamba kunna kun buri yoma tekwikiranganiza na mugenzi bantu bali mu register bantu babayire bat so security ways this time mwetekanize muta kurora ngo ensonga nkezo zasobora kandi zigunjurwa ekiro kya mukaga otyo muno akiki webale muno ekakuza kye kubanze kya disenfranchisement president we hanga katwa public holiday ebira 28 hata byaro byo musanju byale makoesa public holiday yabyo ati kya mukaga obutugaruka makaruru ekirungi kya mukaga ebitongole bikira tibikora it's a weekend hati bambi abakora weekend kitumanyire kitwa abakolera musaba kama banyu babayikirize mwije mukome kyonka tejja kuba public holiday ejja kuba weekend sakiki katukusabire kabuchebe bosobole kuba uri mu register then a disagreement zokusika emiguwa yes tugenda kubaza na security ejja kubaho kurungi mrakwa nabule kabaho irongo bikale bimu bikaba bina kavuyo kayengi kusinga bandi so bayisanga barugire hamu bagarukira ara kavuyo kali but this time byaro musanju bagenda tuha security kumara and also we have set it straight ataina ID otasembera bajja kutwara bora otagina otalino mu register otaija so security we are going to plan and I promise you to jakora karukanuka Madam Violet as Anka TV West ntwenda kusima Madam Violet yes it is a service konkana atereza kire then shomesa ihanga tiburi omwe it's not all offices of the Electoral Commission that do what you're doing nsima niwe muri wa TV Simon just one oreba she's doing a good work for Mbarara City ekyo nekigambo kyanje na mnonga izo ali nyumwe bazyo yagamba register na mnongeza asisure that means kyontereza ihanga lyo na Uganda omuro Buganda nkole kabali nankahi that means imwe ebutaikaho na mnonga sales omushanjo irahombara konka register za asisure na nabindi nkebyo imwe abaryokwe okujya Electoral Commission erizoba ebiro 30 no kwehanditsa busi also kujebi wagamba you can give them the general timbaliza isi but the program ungemanyire ngo kuruga ijona lero babaindi bahandika registers ezo byaka to prepare for Saturday so Saturday ebyo byari bajja kuba bayina bayititwe Mbarara City ezaituziroho zo tugenda kozesa imwe byaro register bazirukangize okandika nerizoba then abaferira abantu nominations na mwene dizoba kan campaigns tanchira ozwa nyincha kare then oramukaga okwetoro rihanga Uganda lyona akaronu kija kutero ekigamu cyo cyamhero butugara ku studio igamba kange kusemba yo kiringu oburubundi bukangire hati tugenda hatu
Okay. And that is why batayiro first so by kyamukaaga akalukanya bukarabale byokoyongera hatu mu byebwe abokuba ebiro bisatu August tujja kuba ntwandikisa abagonza agenda LC2 both LC1 na bakyara so abokuba kaluka LC2 kali ebiro 10. Okay. Yes, so tukuterera abantu this time balindo businge bolaba kugambira jana ID yawe please janayo tukulole mu register titugenda kwa kana muntu anali mu register koma but make sure you can identify yourself oina kikubazaho nguni werundi ID rundi voter slip so muije nabyo kumaize nabyo ni mwehandikisa yes nanyo nkubasima ba TV West mwebale kutuyamba hoga kola voter education ruhanga batwero mugisa Amina. Ebigani byebyo ebatwegitaho ori mukutaka wakachika karuru n'uramukaga. Akachika omurika mukuzu ward. Renkanja omuriharo west. East. Urubiharo east. Robuyenje omurichasha ward na kabuchebeye omuri Rangeru ejono north. Then twazo omuri south twine Mandera omurika koba twine Nyakiz by these are neighbors. Nyakiz omurika koba na Kargangama omurika Tete. Wetegure tunga ID yawe ebichari ka TV West nito twaza kutandika kutaraga ebicha ebyare nito kutandika shayi 12 tugwa twayikira mu field days ebyaro mushanje nito ka TV West tuza kugeza kuri twakuhereza ejo cyenyini echafaye abakire ka tugaruka mu studio lake kasangachi na sister Charity yahereze mpako ya Gaddafi mu na program ya simu kana sansenyo mo Gideon naho murembo rwambara nonga Gideon Violet gwaguriye murimo bakongera muhango konka gwaba guciryogwe batakufur oguma aha tubenzi kurebaho you are so friendly and you have done it very very well bakore ka kiki bakore ko gumeho akaniriye Sara turukusabe okay twabuzomuka nkomura abanyantu bitu program akiri ya simuka chobutunji Charity hamwe na Lake nzunga iwe hamwe na Lake kasanga kiki mutabano wa Mirieri mutabano wa Goreti Nyakaisiki Goreti twaza kuzamuka mu tugaruka n'impapuro z'amakuru targa program ya simuka Orwo kubanza abo kuba no ine kule kizimba kijyo mwibere honka abo kuba kansane etandikiro mu cweka cyo mubiri ehendere janjire so ntwatwine kula kijyo mwibere cyonka ningashi cyakwasire bindi bicweka ningashi omuntu yatandikire kugira enturugunyu kuzimba enturugunyu so amagara gate twinemu systems areba kweta lymphatic system amwe na system yeshagamo so ezo system zibiri nizibasa kutambuza ki obukoko bwa kansa kuruga omucweka kimwe kuzo mucweka kindo omuntu naine kansa ya prostate ahendera kutungire kansa ombinde bicweka by'omubiri so scan yo netwera kureba kansa yatambwire ke kwera kura kansa yatambwire ate cyo nico kikwija kikarugiraho ate gi kansa yaza kutambigweta treatment abo kuba akazimba kakali mu ibere dyonka nibabasa kweyambisa omulingo go kajanjaba kakoma yashanjira omubiri still nibabasa kweyambisa omulingo go mutano kusinga mulingo gwachi oguba yambisa ogo akazimba kakali mu ibere konka Orwa kabiri kongera umutindo aha kintu cyona eco ina famu yawe oba no kurisa oba no kuhinga ne kintu cyakwasa kongera entasya kandi kikongera kasento mu nshako yawe mwene rwa kabiri oro ntuza kuba twine Madam Charity haro kutushoborera aha kuri sente za zero grazing hamwe no kwabase kongera umutindo amatege akagakora mu yogati abatakarisize mushohore mukorere saa kimwe buze abandi babasize bata kana abataki tekaho mustandike abo kuba omu business I mean omu farming there is life highest milk gas at 3 liters a day the lowest is just 12 a day akwa nisibani zijira kujereshi kwisa so oshanga nku ori kuhinga ebinyasi ebicoro kahinga kwazikorera daire miru oshanga toka spendingira nyinji hanji
sinsiya umuri nyangore nkaba nincura tata nimanya ngo utinkigaruka kumureba kandi nimwebaza abashija bankora bingi tubakumanya kukwata berere tubakumanya kuguma mbana nabahera hariye beragiro tubateka ngo kubana n'abana munonga abana baboje ngo wamutesa ngo wamucekifa mutuma pana rukundo neyombe kaje okukwata umwana nukumutamu confidence. Sunday. Ishahemwe yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa. TV Wesneinda atwagaruko kurugomka humuro akandi program cyari simuka esaha nizo zinze nyini saite kubanze dakika 45 zonka eza karabaho twakutangira umuntu gundi wabale ko cyale naitwe akwemba prazikira han bukedde ningirolere han na New Vision zona zimaziro kwanzika urupapuro rwa The New Vision orunorimi orujungu bajanti opposition leader evacuated in ambulance as treason trial starts. American testifies against Besigye. Total handation wogo nibakoreka ngo bamuevacuate ndiro mu ambulance kandi obwe biri kugenda mishe bya trial ye yakujangwa akari umunsi yorukwe kandi bakoreka ngo America arjere yaherezo obujuruzi oburu kugamba ahari retired Kano Dr. Kizza Besigye. Urupapuro The New Vision. General Muhoozi Kainerugaba calls for unity to sustain Somalia peace mission. Ebyabigambiro bwabirarinkahi indaba aine abanyamahe konka abanyamahe nabo banchezamani they are all handsome. Nabareba konka bana ba Somalia bana abanyarwanda konka no jakwa no byerebera urupapuro rwa The New Vision. Basa kureba uko abire na fayo kureba kangu ubumwe bwabaho mukubasa kurango businje bwihangaye ya Somalia bwabasa okugumaho. Ahandi budget government explains power outages. Many Ugandans have been irked by the regular notices of planned power shutdowns and supply interruptions by UEDCL. Now which government yargaya wasatushoborera habwenchi those shutdowns are happening. Bataka maraga twetse za ukashanga ngutwabura kumanya plan na nokuturatwaze na mnungita barakozesa amashanyarazi. Muwanga Kivumbi charged remanded. Former Butambara County MP Muhammad Muwanga Kivumbi was yesterday arraigned before the Butambara Chief Magistrates Court kandi bamuremandinjire urupapuro ryaha norwa The New Vision. President Museveni welcomes 4 new envoys abantu barugankahi berebe nabyo babitaho konkani ndeba umuntu harimo South Korea ambassador Sangoli na nabandi ebi byona byo byetegereze relation zitu na namahanga akubagariyoko nsonga nkuru nyonyonyonyonyo mbene birebe obyetegereze. Mindset change key to solving social challenges. Nakadama nuwarumna bishoboratyo third deputy prime minister Rukia Nakadama nuwarumna gambebyo. Museveni condoles with family
of Fronasa fighter. He thanked the family for raising a patriot and a brave fighter. Noje kono shimo noreba abire aryohogwe omanye ngo kurwanira ihanga ryawe n'ekintu kikomnonga. Rest for UN top job. Olara Otunu outlines agenda. Tumwendeze birungi byonka tumunominate ngirito nk'abanya-Uganda government ya Uganda azaye n'abatse kutabana n'abandi ahabwo umurimo w'umuhango ogwo mu kitongore echa UNJT United Nations. LC1 polls police register over 600 cases then 4 dead. Akona karuru akuturi mu mazima akutereze nanakwarimbaza kutererwa mukaga barimwe kutera. Jang, this is not good news. Omnya-Uganda uteka ngo yetegerize nomanyaho kwata okuzire orumachua kogakushanga niwe urukuza omuntaro estine mutenda bigere no kuba inaka konji kawe ID okakemerera umugogo w'umuntu bakakubara and you go back home. Kumukwiko mukurwana aho nito tukwikaho bitushobera. Journalists trained in crime reporting, yeah. The nation ngankuru mnonga katirebe ho kacembi kwatena na byemishoro na n'ekitongore cha URA okubuza kamishana bajanti tax tribunal dismisses 1.1 billion Ugandan shillings appear against URA. Then ahan bajangu, does URA tax damages paid by court? Is the damages damages he has paid damages. Ntuzushoroza ningezo mbazitwara nkoko bazitwara urupapura norwa the new vision. Museveni promotes 301 military officers. Munywani wanje Asaf, yeah. Munywani wanje Asafu nikwendeza birungi byonka bakwire obwa major. We congratulate you. Kana ni mabatungire emyanye ndije mhango, I mean amabara mahango. Tuba congratulatinga kandi tubendeze birungi byonka. Ninje ndero kuhendera onchereze ngambe ukache ahabya heru bajangu India MPs propose law raising penalties for exam leaks. Akazamu kaheza kurikinga kaheza kushohora bakuchondoze bakwatsa mukono gw'amani. Abona bankahi India members of parliament propose law raising penalties for exam leaks. Leraha Uganda ingaba kambe chitu no muzano amhero no urangura results z'amashomero zubuze abo kujango no boreka ngo bakakorachi bakiba examinations omwana abona kweza je senior ya katano ya mukaga ninga P7 ningororengwe wa senior ya kana abo kujango bakamwibira kandi kwamburetire ubundi abakana aza kwe Rwanda mashisha ninga makazi nahenderana na ebyemuzano bajantu golden harvest ebimbo kwata harbahi Beri omurupapura orwa the new vision namnonga no Woodboard President Kayongo salutes his medalists barwaha mazima naherezaho iwe arinda ukachi tenders tenders Beings ka portray UEDCL, yeah, Bank of Uganda nebindi, they are more than 30. So we inaka sente rukubasa kutungwa papuro ukashoma mukara yiwa kwasa kugira yiwa akakwasa better buy shirinje 12 rwasharuti kandi abo muganda wizoba kare kabukedde kandi yekere umwanya ukedde ina headline negamba mwanga kivumbi jabadde munaku 18 soma oyetegereze hano subheading edere gamba bamuletedde kundiri nawangula akalulu alwekisani ekiono rairo akalulu baitu abera taina man muruweire bamtera hakakeka na pilo ya byama bamteka akasuka bamusweka abataka bagaleka bamuhereza akalulu akasare kahembe biri mubukedde ya kerokin okwanjula kuyise tata agobya abako nazire birabo ruwa butatu walante ebe mabisembe babe balesire ente yasabire mukowe bayiretaro so ise umuisiki umugurusi yayo kubujura
akasare kahemba yaye kuboijura yamalira bakababingire ukwanjura kwaseseka we abatabani bakagitwara abona gire ngo mutabano woriya tiyagireta tuje ku bantu yongeraho misha abwake mutareserente akasatiro mu koti nga besije azirikira mu kaguri ekireke ijobu abera resiro mu koti ali mukwerwanaho aho naho baruzana na faintingo mu koti kandi bataho buriyo kuteka ambulance nohereza obundi okroya kebwa omwirwa somo itegereze bukedekero kino biona biro America ne Saudi Arabia bakubiye ba machinery ba Iran mu Iraq biri mbukede muwanga kivumbiro yawe atotodde jabadde ne byayisemo mu naku 18 segona anyonyodde soma bukedde obyetegereze ebyo ebirukwata aliyo gurabaire mu class wa butambala omukwato ko yanga okulonda kwa LC akakiiko kawadde kawabudde abemulugunya ye bayingyo nindora motoka yabagitira bajata yona onindora enju yona bagyasire abayitumba kuoleka mwakakiiko ka electoral commission kataireho obuhabuzi bw'ensonga ezo ebintu mukaaga ebiraga esaza lya Busiro bwerikuze mu myaka 3 ejja kabaka Mutebi Past PLE erum Mathematics, Social Studies, Integrated Science zona zirumu jiguro mwana akande waliyo na agenda mu weekend agende asobole kuongeraho anyetegerezaye juka kopie egyo gisango bukedde ebyo bomezi vitiligo obulwadde obwanzija mu ssomero kati bwe bunyimerizaawo mu bulamu bwange enaku nenzokaye kwa kabala nyuma kwato burwero obu abana bakamusekereza ekiyungurene eburenso no mu isomero yirukamu ngo itsaze metro kubaliza uburwero obu nubu mu bamwirukiza isomero nubu mwemerizeho akandi inkora ya ruhanga terinke y'abantu kurora na surviving abantu musoboro oli kumuranko mubi maiso ganyu nka rutasemerire kuba hamu na inywe kandi kunu mugisagwe no guri soma bukedde oyetegereze ensonga egiro bagikoletire abasawo bekasanda basiddwa akamateeka mu ngeri gye balina okukola mu emirimu bukedde ekiro kino byona ebikuletire Liverpool emeze Arsenal ku bakola soma oyetegereze akandi bakola noha Liverpool emerenka amasaza ga Busoga galabuddwa ku fujjo mbinzano abyone ebyo birumu KCCA irisese mugabi bamuhirenka byona birimbukedde Uganda mujja Commonwealth Jamila Nancy Kumbi kandi nkoko abayire no mutindo ogumulembe namuno mupira no netball zainwege kiro ekyejo bukedde ekyo kino yezokete getungira siringi 10 ruwonka mu makuru maingi mu supermarkets streets mu agents of vision group ono kwetorihanga akande na hand hona no jetungera osobole kuba no gekiaho omubwijwire kandi gona tsobora gakwereza hansonge yakayire atano na musanju zonka nizizara basaite yo kumanza wabali ko naito ntongiro kwantu kusima ukukera kandi ukazinduka ahamuna itwe akandi bingi muno ebitya kwinire kucya saisa tuzenyini kwa hakayire kanoje kutukiriza tongere tumuleo kake nuko turarwo muka humuro tugumizemu na program simuka gumaho utarwa za kunya haribiha amatena n'inyama hapana ibintu bya diet binyenda ngo nabyo diet is very important on prevention twantu etantareze ndwara ninga jini
akwaro kushange control ichitweta control oine ndwara already tuenda kujirebera nkoko jini so konka abatakarwire ndwara zenjingo echo kubanza mwetantare bikurete ndwara zenjingo echo kubanza mwetantare kurya kubi ninga sikurya ebinte bikureta uric acid yayongera mu mubiri yayongera ebinono they are good so bini mukarishamye so now enyamera kutukura eyindi red meat na goat's meat konke kujirya buri izoba tikirungi ninga kujirya mirundi njirye mu weekend ninga chemirundi ebiro mu week konka not every day echa kabiri okunywa marwe excessive utakurya it is very dangerous na no kuresa no butwa bwawe omuna komushagama kandi buretere ingingo za shasha ekindi okurya ibintu bikunera mnonga sodas kushanga nguyo burukuzo mu office ninga burukuza kwinuka amurimo no nywa chipa ya soda ninga norya cake shukari bakuteka mu soda ngani tuma statistics bakamba jangu omukachipaka mu harimo ubujiko abiri na bwaso ubuce bwaso tablespoon omukachipaka mu so you can imagine shukari ebintu ebiri processed ebiri tindi mutakabe kwesa munonga kuchanga murye ibintu ebiri organic biba dodo cabbages muziteke mutyo zitasikire mu avoiding ebintu biri mbuto nyingi munyo munonga okunywa munonga mizi utakaza kunywa batakagamba kunywa munongo ya bakamugamba kunywa munonga ya doctor ze kunywa munonga ya nyoharaji yami okunywa munonga na okushesha kuri important kushesha omwiri na kigambiroho konka kanchi garike mukoko banoshe uwo batakushesha munonga ensigo zawe zobora kushoza kiye kirungwe cya uric acid ati dera fachi kiye kunganya mu mubiri kibasa kuretera cyaba deposited ninga cyaza omunjingo omwe cyatanuka kushasha then and exercise okutambaramu nkimwa ba office nangweno tambiro kujya ngo ukora exercise stacharte ozomkweshongora oshemerwa hatoshanga watamba mukonga ina banda baryoko mu bank. I've seen too many people in the bank system na nabanda bakutura ummirimo yo kushitama munongo mu office mbashitama babura kore exercise bako wabo bagaka batandika nchakare batakoze exercise. It is very important to do exercises kwa avoiding weight gain ya mani kujango etateka ombero gwawe kana nabakiyukuru nabazeyi mwetantare myanyire kuterera yego ba waro umwanya nguterero gwetantara uko kugwa kubagwa bateraho umugongo bateraho ki atubafuna trauma na no kwetantara eminyeto mwetantare ebukorwa byo buzahambuki kuvuge gari na za pichi koko kwenda tashomere birajuro hata akuba kufuna accidents of course bateraho joints bafuna arthritis erukurwa mu trauma and abana bato abazira baryoko aho n'umwana in infection please mureto mwirwaro kurihiryo muragurizo bwire butakabire bwinji kugira ngo bukoko butakarwo mushagama bukagenda bukamukozingera enjingo okushasha. Tandikiza bakurunji na Simka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imo mutense umuringo gwanyo ko yimuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe. Urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze. Urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka. Omuntu okubowa mani ninga shi umunyeto kuburyo mani izina roryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ry'urukweto wakuze. Urwakana nituganira byo butegetsi hamwe n'ebitwihingurize ebyakubasa kwindura ihanga ryitu eriri kwesimisa. Kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe.
Monday. Tubisisia umurinyankore nkaba ninchura tata. Nimanya ngu tinkigaruka kumureba kandi nimwebaza. Abashija bankora bingi tubakumanya kukwata berere, tubakumanya kuguma mbana, nabahera hariye beragiro, tubateka ngo kubana n'abana munonga abana baboro. Ngo wamutesta ngo wamucekifa mutuma pana, rukundo neyombe kaje, okukwata umwana nukumuta mu confidence. Orwa kabiri kongera umutindo aha kintu cyona eco inafamu yawe oba no kurisa oba no kuhinga n'ekintu cyakubasa kongera entasya kandi kikongera akasente omunshako yawe mwene rwa kabiroro ntuza kuba twine Madam Charity hari kutushoborera aha kuri sente za zero grazing hamwe no kwabase kongera umutindo aha matege akagakora mu yogurt abatakarisize mushohore mukorere saa kimwe buze abandi babasize bata kana abatakiteka tekaho mustandike abo kuba omu business I mean omu farming there is life highest milk gas 33 liters a day the lowest is just 12 a day akwa nisibani zijira kugera ki kwisa so oshanga nku ori kuhinga ebinyasi ebicoro kahinga kozikorera daire miru oshanga toka spendingira nyinji hanji Orwa mukaga yomumbeki umuhereza umuteki askari asaite shimwe kumano manyamu ugwago wawe kandi obuwe foreman ninga engineer kora toolbox meeting ugurukasheshe nangwa na burungi no buri mwabazi umutaka tanche gukora namwaheza gukora akaba kumukoza gukora mwana mweza gukora mwine kumanya ngo twatandika turi abantu banga yo mukasheshe akamwine kumanya umuhendo gw'amata mwine mwayobara mamanyangu bamari abantu 10 abantu banana bakoreki abantu batanu bakoreki then kumukweza kwinuka mabe mukore meeting ndizo okutwatandika nuko twahendera Orwo kubanza abo kuba no ine kure kizimba kijyo mwibere honka abo kuba kansane tandikira mu cweka cyo mubiri ehendere janjire so ntwatwine kura kijyo mwibere cyonka ningashi cyakwasire bindi bicweka ningasho muntu yatandikire kugira enturugunyu kuzimbe enturugunyu so amagara gate twinemu systems areba kweta lymphatic system amwe na system yeshagama so ezo systems zibiri nizibasa kutambuza ki obukoko bwa kansa kuruga omucweka kimwe kuzo mucweka kindo umuntu naine kansa ya prostate ahendera kutungire kansa omubinde bicweka by'umubiri so scan yo netwera kureba kansa yatambwire ke kwera kura kansa yatambwire atecho nico kikwija kikarugiraho ategi kansa yaza kutambi gweta treatment abo kuba akazimba kakali mu ibere dyonka nibabasa kweyambisa omulingo go kajanjaba kakoma ya janjiro mu mibiri still nibabasa kweyambisa omulingo go mutano kusinga mulingo gwachi ogwa yambisa ogwo akazimba kakali mu ibere kongo Wabareyo umugabo TV wese nehinda twagaruka dakika enu yenyine ziri munana zakarabasa yetu ya kabiri program sisimuka olinaitwe tulenaiwe ndongero kwantukusima na muno mbere tandikiro ku cyakayire kandi kayire kensonga kandi itsomere kwantanora urundi kigambo onye cyakarekero ken abaire umukoro gum ogwatekaniza ibunya baratekanize mukoro mumanya
birukuba nibitwara rundi what it takes gukora a successful function ogwo kwanjura baito umukoro nugo gumbintu byatata kabasabire rundi sezara abantu hal harmwe songeye okureta ente ebemu habisembe byadusene kwa mutwarwa kandi omukwanjura muharawe bitu izirigirat abasigazi mbikota kwa girati abasigazi baryawo kumagamaga mugurusi girati ente boya wa girati omukore ndonge kwatire kimwakati kedara batakabona batero bugaro ngugambire samba gaune bin muzemba tekali ebisembo maiso ente wa zeyinka nyineka akande kuri omwanya ngugwa wewe omukuru Fred yawe hachale cha segaliye ekirukusange mu mwanya gwa semuto ayimukiro murundi gumu akandi yagamba omuhara DJ chuleze byoma nyoti ngujja kuba amahara wange magi nachonyi ente inabasabire ndakabayira kuba ningirora na habwekyo nyonka nyineka jugujugu wekenu nabani nsaba okwanjira koma inyo abako mbarole ngoto nebisembe bindi byo muresire tinyine kinguja kusigaza habwo kuba abana bamazire kumanyisa nabajukuru ngo mbisembe muresire ente tero DJ chuleze byoma kandi inyo abali mu kicumbiro ensongezo mbanze mulinde ukake inyo aba decoration muheye ibintu byanyu nyonka nyineka ndagire ngo umukoro gwa kirokeno gukomao habo kubente inasabire tindugirora mbisembo emuresire kanebyo mbayire muresire nyowe omukuru Fred mbiyangire mbarole ngoto nebitu byanyu embaga ekomao banyineka barungi bangi niwe birabesere niwe agacaka bagambira tumutahiri yakomao baragira kiki ikajya hatecho nshitugarura nkahi nshitugarura ahamirembe eyituruho eyituru kutamburizaho obushwere aho kuza kushanguka shangangu omwana wo mushiki akabugabuga no mutsegazo ko mutawuni nk'ito kuturukunuya ya twasimagana ninge mbera ubundi yahendera umuntu mu mpire abako bundi gantine kurara nawe yagumana nandaza ubona gantine cyo kuri yagumana ndisa none ndagumukunda nkana hendera ubundi ntino alternative ninga umuntu akushanga hambaga wari wabona decoratinga umuntu akuhereze namba yesu mutandisiraho na mutandika kutura hamwe abana babiri bashatu bana batano ubundi mukabataka barebaga so uza kushangoshanga ngo ko kirwa cabaho ngo umuzombaziri ataho nawe hinde birukubaho umwe byo uza kushangokashanga ngo ndisho kwa kucurra ngo nakaba kamutwaraza bati hataja cobwe ngabwantagireyo amherwizo bashanga ngo abana babisha butinde hatabinja bariyo maka tweta kamaka ningo bushwere abazire babo tubakumanya abatsigaza bine tubakuma abashija bine nangwa no bwana omwemba mbabureba status z'amasu mugitu ningo bunda kora no postinga ngumanya uriyo mu bageta bata baby shower de no muzira zavagumana arebero kutangara barakumanya ni biruganka hene bizankaye but this time around gwakaye hireyo yes omusha mukunzire nanda kumutwara yazaye bamugabere byine kuba nijana byo bitesha kuyashire ubundi tubyahika no shane yesha hima kugira ngo mwijana emikono nereba nkahe ninja naho ninje bitubyendaga na search mwije mikono nereba nkahe mwije nerebo misho kale mutworekere barete bisi bareta fene bareta biringanya rero manyana kati nyanya so kubashira shaha eyo kurebente ibi babajireta ente yagira ki yabuzamisho rero babuganda kutwantu tugambente ntwantu manyisa ekivune orubaju rwente bareta orubaju rwente yes kuja muterente atinte boya nkoko kucura konka most of the time kumukeza gukora byo bindi byona ece kivune kine kubane kiziraho abaganda cyo tukira kubana tweta ente so abana bareta hebinde bamba basabiringanya nakati mumani gabo ya nico bamba basa kandi bano jangu baza kwijaba bati no mutuma gwo kwija
baba bagwine benda bashangureho kiriye cyo kugira ngo abana bahati abishi bitu mubashwerire busha mbakunkumire mu abana rero manye twara tugende mbon hatwe yaja ndaka kunkumire mbashatu bana ninga babiri niyo kambanze nyije muzeyi kunkamwe no buyija abambe ekivune cente ninga shitwa kwetente injaka sente kakekwatam because we have always known ngo abaganda bine kwamba kereta ndaza kushango shangangu yabura alternative yabura kana ndakureba bazire kandi ayine byayineho ore nontunga mwene shaka kuyahika kuyija kuyahikaho enyanya mwayakira fene mwayakira na kato mwayakira na ziriya za bango zingwani ndambaretera ibye hati washange kivune kitarebeka ninga yante eyiba abantu bagamba really ushime kwano yemereza umukoro gw'abana aba ngabo kuba just one thing if anything nenyama bunyama nangu cyakira cyakitebe cye kingora mbabazigira mukagumana munzira mu muti then that would be fine jo trato nanyenda kwa ya rugaha ekitebe kibencho cyazo mwanyagwe naguma naza kururanta mwana wanje nshitamo mu kitebe nzire ndinja takandetera usinje konka enyama bunyama kando mwana yehireyo nawakaja tukanyishe no yemereraho hagati no jo tembaga ninye mbesere mbwe n'umwiro ko mutahe nako maha bukubenya matiyija iwe wawe owazire mutabano wawe kuyagire kuriya aho yabeneyeho mucara uwe kivune akakitwara nawe tine byamuteganise bitwahirwa yaba yagire abamwe n'abasigazi binabishye babandi no mukimanya ngo tumukagire wabo konkogo watuhira kagira nkayije uwe yanatwara muhara witu tumurebeho ngo kivune cyenyama hallo biti boratwire utaka abantu ze wangambira kusigikira ati atebyo rirungo mama Uganda ekivune bakatwara vune ati ekivune kinzwaza no kunzwa ntwara kimboya yenyine eje ne baya benjugana so kusikira mu isikyon nagamba nguwe ikintu kimtoize kurungi mazima no yakwari nyine ninkwanga amagara gaje go kumanya bali be kwasire hamna iba mugonzi bwawe ngo bagira akasente akabatera mu kikaro cyente bakahereza umugurusi ngo kandi aye unyize mu nakiro cyo kumanyira kusanga umugurusi takikozire taraduguze akasente akabali mu mahire mu kikaro cyaki cyente kandi basanga mzee ubundi akakamera ubundi akabaine bizibu byenganye neke bindi ekindi kitiye kikora aho yakize myaka nkaga akine bizibu bya sente ukurire rero umuntu yabara kwije nekivune cyenyama kandi yazukwire na kare rero za kwemereza umutwe n'amaguru umukoro kundwarwa amani ako hano kisani kimnorora omucyara runo maharawo nacyonyi dance yakaba natera mukorogu ale na metroni kaba yekike cyayiguru nakasimayo watudesi tukomunonye bari hati atubakurwana bateka mukahawa no atamaka Catherine kusasara aka hatkana kantoro kakana nakateka tetse Rwachenga hati nyine MC yo mwakasemeza mikutwa hati DJ ati teka mukali akazina kali turun ati teka dena kandi aka nuono mukazi natoro stabua tokamanyire akakembaga yako nuko yasabi so niembera na cyonyi akabaru hano bukwa numurora hamukoro gugugumu bayitwa amazima no bwarwariwe tera makasano mwana w'isiki emyaka yo boyina boyine naiwe hayo wagamba lekembere nusobole kwa ningirugam mumani gona gamuina hamwe n'ubwonzi wawe kandi at the end of the day so rundi sezara abantu wenyini nuyamalira torugeseze mbaga egioniem eyotegekere na buli kimu kiona kandi nakagitorogeso bundi nebero nebiburaita kahikiri bayito buli kimu kiona kira set enyuma oku mu kicumbiro mu kiyungu ebintu bigena maiso irembo decorations zora zohira abataka bikalire ebisembo biresuro bitekero hali muzeyi na imuka ngo habwa item M yonke yebayire tali hali yebe muresire na kachwa na kehinguliriza ngo nangwa
ngo abako muyimuke mbarole ngo musobole kwa mugarukayo ndabeho abo kubente yange temugeresere ntujya kubandukiya iyo ngo korore no torore ni yakubaire nsonga mali yo kwesiba okurango bundi omukoro gwawo gutekanize twagena mu maiso abo kintu ekyo abake mutekeranganiza kakuba niyo oli mwana ukakirializinga mukaira ako kenyine ngo nensimbi zire zimwali mahire muzee kara tachikozire kandi at the end of the day amalira basakushangesha bachikodise nkarwe kwasa ako muzee waenda nabo muhire kachaka sente zire za mweko nare manyabi ejo business ushango bondo bono ko bachitwire batyo konka hato ariyo mbenda bahindure kiriya bakitaho ushange bataraza umuhire bakamuhire mwekonere then nane evakoreta bine kwa bire cuvune cente kandi yijike bye bakoreta tuturi Buganda ebye bakoreta almost cuvune cente njo twakirinke kibyebembera kwa nico cyango kandi nikirebekana usha ndimuni ntekateka ecagwasa kwa njigasha kujango bari yakwa kweza kutaha imbaga yaberiyo niho atabasigara haba kuboneze binta bakuweyera bakudara mwana musiburo bujenyi atumba tekera church vune then hata abantu bakoraki obundi batahaje mwene kucakuba kashanga ngo eze sente zo claiminga ngo bakaza umuhango azgure mwece civune zitarabireho nogira ngo abana bakabashikire bashyikire okubara kucereta oyire hecho ece civune tuba kucita before no bacereta na nebinde binte byamwe mboko enkokora zene zireba nkayine zirebo misho chine kuba ni kijana nebyo it needs not to come area than those biringanya manyenyanya nakati na nebindi so chaba starizira ha nakati na nenyanya na nebinde za cabbage nebindi echo ntwa tachibara nyowaha bwanje ni twabare numureta mico yitu ya Buganda twatakirebere mcekorire ngo nciciriya ninjangwa aho ntubatwagwa mbwe niyo mtsagazi we ugendo gure bindi nangwa to banco watandikira denza enyanya no butunguru bikija handi hace iwe norangu mazima kiragire mwakajogano kugira mwishika yanyikirize ninzagureho tundagureho enyanya fene ubutunguru nakati dererere bakwate bitara babyinjiza mbyeko ranga tinani mbere tambisiyo mcheza kubisiyaho ekimikora ntibyebembera nke kivune mazima tcyarebeka no jangu ntaba hataza makajogo kace umushisha narugaho nawe akaba atashikire akabyemereza mwene kareba ecora akore ni ukashwara nabakashwara ninga wano basa ukaziha yo musente ngo wano gamba ukazitsimba nitizo barakagenda kwana cuma bwira bwinji umuntu akintu yatatwerire hizoberyo mazima tikiruboneka tubarebere kinji mwizire mwacwerwe njugano miliyoni 20 ukwataho miliyoni neza yishatu uzubasimbo tezindi yo ningaruka ogwe nkugubo gwamizi mbwene kace banduzaho obujenya bwemereza umwici mwana mukunda aba mwijana mwekore mu murete kivune canje there and then tinkuza kucobanja manyi haka manyiro ngene niwo kunkureka njanta mundo muzeyi akabitera mutoki yagira wayi mwishi bayenze kumutwara rero mu majezi ikivune canje kiri kare muzeyi Fred yawe ntyo no turiyo ntbaza umwanya gwa semuto na mbere embagenu ebayire ebyo naturiyo ntubiye cumeterezamu kuri ubundi tsera anse nyakwikire akande habwe nsonga eno ni yemu kantongere ntutera na tochi murinyo abariyo n'umutegeke mbaga no kwanjura no kurunga nebindi nyenke kya katano kwinjira nebindi imbaga zajya kuragaramu umusemerire kwetegeka muta bike umusemerire kwa nimutwara ibihe mwene kwa nimutahamari ebukuru umusemerire kwa nimuteka hesera na muno mukani mugenda kuri bugizansoni hikiyo nikijya kuba kisaniki mbaheta bata bugizansoni ahabukwe mbwene bugizansoni ahabukwe uko byara bitakumara mbwene tureke kubira batamu items ziriye zibari bagambire kike kitusemereye kwantu banza kwantu gena nakyo ubu ntugambire nyaburi mwetegeka hako muri nayo bintu mujya kora insobye kusana ziti mu weekend niyo nyine ituriyo tutahamu so rero bagenda bakwata caci muri batamu apo batamu chocolate batamu soda mpangu ibero batamu tabahindura bakatamwe ibintu bindi ndubini ndacabariyo mbacinyweza mbacikora byinji anti munyanya wa fe yatwate omuneke guno agambo awogonde ngo muneke guno ndozere rwaina wana watermelon konke kivune cyaye muze teri cyaje
naja angambye nkuburire ku watermelon yo giraba so ekibo cyo canura abakicizira no bareba je twerkwere kine kimuri konke kivune noho yatakamanyirako nimba mutarabizemu abagurusi bari amayiso ebintu byo kwanyura n'ibindi nabyo mu emitendera bintu bingi tubarozire ngo mbara mutabani yaho mbara zinga ngo muzeye nizo mugurusi zikiri ngwe asange zitahiki babarehese muswaruke musabakaire ngo ati baza mugurusi bazorindeho ngureka tubanze tugaruka hano kake twongere tugaruke bagaruka kubetera bagira bati namuno weitu betera mu murimo baija bongera begara byaka basoma ngo ikintu cyakoraki kyahikira so nyene ndeba ngo enteji ekivuneki umuzeyi naye canga nasinga ahabo kubakiri nko kwakureba nkitomara ankore bagira ngo amarwa ngo gashire ba mawitwe hatuwija bariyomba kwanjura icyo kuganiriraho okutugambire cyakoreta ngo tuwareta kitacamarwa owitu mbagamba kubinganito owitu mbagamba akanwa kasa ako nakacirahanga wanje akanwa kasa kasara ngutoso kwikaliza abagurusi bakirinje bonaho ukabayikaliza kuruganye nkyakara kabato mu akanwa teye bari yaho nibakureba bakwera hama so hatiye yawo risemerire kubaliroho iyo mutabano wawe wari basize ubonoze kuranga umutabano woriya byamurema ekindi kumanyisa we ogo muzeyi abatabana babayine abazira muturemerire nimwe we barona akora ki iwe barakozire ki ntumanyise ugarukamo andi ni generalize abazeire kamutareta kivune manyabiha iwe mwabene mugenda etayika yaremera igura ukagenda ujwire just tekikora mwe nawe takare mwache kugira ngo karemwa kiriya hako kanywa abazeire tera mwagasani iyo bokabano ugyayo rundi mutabano wawo uri omukuru bwakabana akora ki barenyo rebo kubyagenze iwe byawe bukashemera ogogo bona mwese baho nemba ngo jemereze ngo na just ahabwente na nekivune kambiye tentyo itwentwetera mutochi tureba mahara wanje akashwerwe mpuje urushija ryoko ndarararara iwe batabana bawe abashire bahara babandi ko kutera yo tochi barabyemerire bita ora naye tegereze bo noza kushango ubwo muzeyi ayina batabana nka babiri bona tina ragiro woha obakaza bubine eto yasta umuntu atambutse amisho abo kwati kikambahoga ngo ajato atirenza kuzoku konka na sodibiri zazubuzire ko nashidira kumana umucyo wabandi ona cyo tutwara sodemwe konka atrist bakatureba bakamanya ngo nitwe mbashinga hatagire cyabaho mazima tukare twasitaho misho tubakatutangisa mwene chobwe twara kachipa ka soda tongera haka kilo ka shukari konka atrist turebeke ngo twabahikaho echo ogo iwesebo na murachikozere okareba abantu echabantu barukurabamo baza kushika kuja katumare twije mazima tata na mama debo musigazo ngugu ogunuwe nabono mbinji ninga nwatwira nyine ninga ninye ntwire mwine ndene mutumanye mutuzarenka abana oborugena kiro no sanga buno rubajuru wabazeire rule rumwe ruleterize mbere cyo nayo yagumangana kwekaho hakuba abazeire abamu bakambwe tubakuhaburwa nebindi we abaye unagambira umuhara nyowe rundi buri atari nyowe yebe byoli no tesa nabanyokwento mu maroko nyenda ken betala hanu nyona iwe embaga takujizam na yetera le mukwata mugorasiyo tumuje maha mugore ngito maha mugore tayima aboreka ngwe nimba manya abona bazira batuzira so abazere naito tuworobyemu ni saba tindagire kongo bunyesha bananye nzire kan keke kinyo ni ngamba will be the next party nikyo nago sasa ntati abazere tuwena tuworobyemu
ebe mabintu tumereye kubiyetegereza tumanye entahyo bundi ya muhara witu na mutabano witu abukuba noli nawe kwasira muhara witu n'abafokera mwana azairu mukenu tumanye entahya yabo ngokwe abenshi bano mugumiza tabana byawe byo biri abagaptora ibure hanura no sanga abaho bana batano bari umukaho busaho na rwari atwere akacupa k'amayizi kandi baro basweriro bazayire bahita busaho no murwara yakozere mu murimo akajya rubajururi akayija kabunga ku mwana habuko naho nabali mwana azayirwo mukegi yanyu mukairako nikibanso twatworobezemo nikiyamba nemba zona kiyambo wawe kiyamba na kuri kurole bigendererwa tasoro kwantubekaho icya kabiri biyona bikorwa mu kwikiranganiza akakuba kuroho akandi ukora umukoro gwa meno mbayiso hakuba hati emunsonge ye mukorege hati gungu gutahire mbiyafayo tikujya kurugauke ngwe ngubuli hakaba muwa ngwe wayawe saga ngwa akaba bingira bukida iki kujya kurugo muri ko kibazo rero twacigamboka aha hato ajigamara hano nesiona ikimanya ngwa ha ngwere tebagitaha kwenyine umukidara no yababingira umukuru yawe so kyongero kuba nikireto bundi ana ukhemuka ukora kuba kwinga naho akandi no sango kwikiranganiza kwa kubayire kuba nikumaraho ensongege harubajuruli urweito akwetaga genda kuli tukabunga rundi bakatwanjura tuteho buriyo hakere twerekereze ibintu ebimu baite ibintu ebiri essential tuberwana rero kugamba ngo kinu kisobora kusisa umukoro kinu basobora kuturehesa kakuba kiba kitaroho ebe nabitubiye cumitirize mu muno na muno bana bakwamba tuyambo kutegeke mukoregyo batuterehesera abintu ebungwa nyowe wadenyo kujya kugena mbebe mbire katera rume kinu kitaroho nyotindo hakonje kwamuka kwenyine haruho muhari aba MC zawe mukorumba inera social media abe nagambira abako bayibimbire tinkwetaga kwemora bine byo kwakamayiso gabakirinju abagore ninyo abagolo bari abarubajururi abazire mukatankwehemora mukatankwimukya ekanzo mu mayiso gabagurusi ba ebitibiro nyetaganye bembera abantu abali gento kota hali okatanga kutera imbere mu maso gabaze abaraberam then bamanye so busa kutera imbere abaraberam obsejo lumugondeze muno mu maso gabakirinjo nuko mutahemura bakabarira batoreseze so nebinte bikwambisana biti nuko byumva mbona tubere kwija abo kujango ibintu tebyahika uwagumayo nabayacira then yo mzeyi kujango cyo kwija ntineki cyo bwembago jemereza Ndero ze kuyoze kutere bitomya hasi umwana atarazira bo kugira ngo ishena tere ntomya hasi ngo uko musigazo wa mutire takamuretaga kumwanjura edakika zabasha tunemwe ezarengo mushayiti yo kubanza mutwikirize barundi mutso mukahumuro kuturagace musakushabani wo kigambeho okwe byemerire bita batuziremwe abana mu babrashe tona batano tubaka barebaga nagira ngo twaferwa witu ninya kugendana nakana kunkubanyine ho bwirobo ninga katabana kanje mwenye we tinkaza yoga banyabiya atogwa barakuza yongoma mwenye we yarwana kija barwa kwatara leta chuvune barwa kwatara arufu munuogo aramtayi banjaje kuferwa umwana aza bayiya yagambera umukaza tobaje ngunyoni nkorro kweza hare guru ati Sudani ati mbene tukamuzika bitabo ko batwa kucuma ngo nyine ninga nkwene so mwana ya mtwaro wabo nyine ya umushi ya mtwaro wabo abantu ho bamuzika bajara bambe umusigazi she wo mwana ataso tatia basa kwija ati kandi umutsi cyo mwana ndikemba bakakofira ati bakari umutsi cyo mwana ngari ati bakakofira ke bakumze ngo mukwati yija ati yare twaza gusa mukahumura kuturagashenza no mukwenda tukaho Kujishika muzika wangu. Bazaka no terrace mitu noti bir noti mwenda noti ina mwenda. Turagaruce hala as kigambeho tombe cihangari yetu. Targaho. Nehinda
sanitary pads hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amani go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa umusayizi nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano umbwire bw'omutano. Omwogesa murungi nabasa kuhindura amagara g'omwana kandi omwogesa murungi munonga nabasa kuhindura amagara g'abatura yegita New Vision obwo turi kusima abashomesa b'omutano omupaka zite za buri mwaka eza Teachers Making a Difference Awards nomanya omwogesa w'omuhangu owa primary and secondary ow'ishomero lya gavumenti oringira acyashemere kuba nakora omukushagika eby'obwegese hereza y'izina rye abase kubagana ari shiringi miliyoni 5 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurirwe okusoma Ireland sindika izina ry'inebiri kumukwataho ubutarenze ibirashe tuna kimwe ibyo kuba mushanjoku ahari mwarimu @newvision.co.ug ninga SMS na WhatsApp ahari not mushanjo not anana mushanjo ananemwe 95 Teachers Making a Difference Awards zishagikirwe Embassy ya Ireland Travel Care na New Vision, Uganda's leading daily. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. The Miss Uganda 2026 Journey to the Crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to MissUganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. TV Wesnehinda program sisemuka 37 azonka kandi zakaraba saa yetu ya kabiri omukaire nuko kan kaire ko kanura mnaitwe notogeta note ibiri note mwenda note ina mwenda asobole kuba no hanura mnaitwe notereza no babuzinka abazire abategeka be mukoro nabande batalva mnabam habo ensonge gito aturiyo netanura kire malikuru mukuru gwikiro mani agakusana guti ukagusesa nyine ko no mukuru yawe akabakire ukusesa umukuru gukwanjira ko mharawe ekisani abagizansoni bakakitwara batana munomona rubajuruli bike byose nerwa no twari yo bwariyo no itegeko kubunga ukwanjura nebindi ebukuru ebisobora kutakuletereza nayo kugwa mu mbera yerukuba nesane tunotegaitaho no sobora kwano hanura na yitwe nyicyakare kerukana Esmiyete Marira Kurunje Akwachira Sebo Ambrose
ninye nakira ndibaramutse sangaki namumpichate number of change of them special chentungu kakugarwa inginga Ego. Umuramano murongo monga kandi ndegesa Ego. onkakabe bishaga abazwire bagera ko bayongera cyamya hagati y'imbazi y'abazira y'umuco na mumishiki abo nabo kuzana kumanya twime weki Ego. abo mwabura weki Ego. Adecho nchija kukorera kugira ngo batanga surprise bari mu barebe byo nubwo wabo kuba communication yabe yice mwazaro kameze ngo twinde babuze n'abazire kututwaza amakagitu tugatemeye kutwaza public Chogere ko emize yawe y'umuka yawe reka tugende mu bantu weterine emize bakakora ko ngo muzire ubundi shange n'umwana wawe yagwa amahega we barenyo cyangwa ubundi bakubwira ngo abazire babecho kurebera Ego. Nene kindi twego twandisa umurembo gwa hati na umurembo gwira. Okay. Abo kuba bahati binengere yakweta ngo batwarize mazi cyo kureba mpecho umurembo gwa hati cy'urusingiza. Ndashanga abazira bitu wenda kiranze cyemu. Ego. Mbona nabo waye bakaba kudazina ndabi cyabaye bajyaho ndashanga cyaba kugura ku mwonga. Rero twego kujobora umurembo gwa hati na gwenyuma rero tumanye ngo umurembo gwa hati ni nebe guru kukunda. Ego bambe. Mbese turarwanya dore kumva kwongera kishomesa abantu no kubegeza ubundi akagwe kakagatakagatakagaga. Thank you very much okuba umurebe murungi atari kurugaho icyenjoga icyererezi cy'entunguka kuruga rubare ntungamo niwe terasi muyitu umukoro umushaka gwemereza ngo enteti yarebeka cyacuvune cye kiba kureta habindi bakwamba leta imbaga yakomawo hello umutawe iye iye yego umwana umuwala tatundibwa yaba kunye bide gwategerega naye za mutwara ka mutwara ngo bijate to tabi nari mutamwana ubundi yakala bindi Are you sure? Wakati mwana yeye mmoja yuko ndio baada ya kutekeleza na ndio baada ya kala bila kunusa ile ndio kuletea mwana na bila kumwekea mkono. Ndio mtu mwezayo. Baada ya kuingia sema ngoleti ni wazata vitu kwa sababu kulela bonda ndio kuletea bila gala. Okay. Imbusira n'utu kugakintu kinini ko wala cyasa niho musajja cyangwa kitubalambi cyo mugade kuri sakonde katubambe kiro bambana motoka oluti nakagari cyangwa bacyo bosarira ne bagenda ku iye abaganda abamu wano wano bikiriya nani yoga baganda bamugende mukore ate bwizade bisajja n'ongereza ku n'ongereza nani n'ubo witangirwa Ntubantu wenda batena mwekunire for your information. Tukiraba. Abazade kulemisa abana bahora bakurere bagale ibintu birwati bajya kora bono yagala ibintu bari kwiranga bakuye. Bari kubereza kibadede kawo yasana. Bari kubera ko nyo. Aine koko yakigonzam yacorobia ngo relationship neja kuba hagati yange noha mana mhara wanankogo ngambere nyo nayiwe nikibani kimanyisa however much umzera aragezaho kutahimbira urahitahero bakubarra utambuza nyiroko baruwenjura bayire nikimanyisa however much umzera aratahimbira yone yokangwa turemese baitu mzima nyo gwange ukasimoha nuje kusanga ubundi no nebindi obundi bambaso kutunga nyinshi bakareta byamarira utakozireke bitarebekere habwo kuba enyikiranganize nkuru ero hagati yange noha no n'umushyo iyo mzero gwawe omzero gwawe just ku observinga ukayikiriza ukabaho mugisa nukwebisigaire ukakora ki obararo ikibuzireho ubunyenje mbere katerera hakajane kira hariyeke kyabuzireho hello ha twakwakira
Yarite mjeba programu. Niwe jeba rekora no ryane gamba chi. Rano ryatini nsonga tubwina kazoro mucucu gwa cendera. Baba bantu be yanjure nekiro koga hode zije no misho. Mwenu ahamara mwogo. Umara mwogo gubonire. Ukanyo weni ndeba isheka kwemerera kakore kintu echo. Yego. Nabasa kuba akikoze kimiga ahakuba mubasa kushikama mutereza nsonga utabinjire bantu. Yego. Konka kandi cyansorera aho. Umuntu kanobori mekatera rumakabanga kaza yakagamba neke yumukuza mukikirizana. Atuwa katera mitarabanze kuza yakamanye kikuru munonga numuza kutwara cyo nicyo kibiyebendiye. Bagatera rumbo ntwaro ndashaha ya muhera mu ryaho tuza kugenda nabo. Tujango bari wakekaga. Na baruho abanzayo imwe tumwe numba numuza kugenda numba numanya numuzayi. Ebireje mugene numuza kugenda rabone rizoba numba mbihirwe wamusabandize. Ngweneje nshonga bajikwate samani. Ensonga bajikwate samani abukuboko muzeyi. Nabumwe noreba ngu kore kintu ekyo kintu cyabire nateka n'icyo kirize cyembire ibintu biye tubakerekerewe. Kandi ko mutempo agera ngo tugende no murembo bwo guru. Ndetse kansaba kajya ngo cyabire cyerkane na hato ko cyerkane ko cyerewa. Ata bwenshi nibatugera ngo nuko kirebe cyikumenyesha n'ibintu byo wahangwa bakamaraho babereke bigumeho. Yego. Noreba abaganda bone bamenye ngo cyukuru munonga. Yego. Enkoko yo mukoteka orarebera abaganda nibiza kushera abatine nkoko. Ejo yabura aho nyine bwamwe rwo muzayi nabyemereza. Ngwe nabwenshi nkoko nibazereza. Yego. None ningira ngo abantu bareke takamara ho bahangwa witu. Kubara kudukora zeba kugira ngo nitwendete murera umubusha. Ngo nitwendeci hati wereka kuzakugeraza apo zawe ziraza amborera warebe intebe ya muzeyi by'umugenzo ya rukwenda yasigara ibyo n'byandiko kamubanze mugore ibintu byabashaba mube nibyo mwabanza gushyikiriza asigara cyatse bifire ku niwe yasibireje abazansonga ya communication neshonga zabazire nyenkwinjira na Ambrose yajigambaho communication yes na numchara Annette nawe yajigambaho nikimanza communication hali prior to that day na yunkuru yego mumanye kike kibatusabire kirebe kuko muri agent tuzakuronda ko turacigambeho hello Apana tuwachendeza havolume ya TV set yawe. Nyo inahundagire bakareto mugamba ngo mugwe vugire. Konka bari abakabine kitenderezo ngo kutendereza. Kubana mbachendera batumuze yakimukaja ocho tchevugo. Muronda echevugo mwamutakwenda bagume bemerire no mugamba gwa. Ngo buhango bwa. Hello. Sebo. Mwana jati you imagine. Okay. Tuwachendeza ubuhangwa ubwa Annette yatugambera. Abukuba tabasokwa manyireche vugo kandi nyo mukuyimuka mukayimuka mwineki ikindi kitarugendera muhangwa ekitenderezo cyevugo twakemeso muguru samazima nabaine ahikire kuro yabemereza kura mwakoreki kenyini ekerwa kigendera no buhangwa sabandi barebero bashomereho buhangwa no buhangwa twineyo ndijo mwa hello wanje Mamareka hoza volume za TV tubarakuruzana kandi dakika zitu zahwireyo nabwe cy'abantu twabasa kubatunga mbasa kuzaha social media platforms zitu mabase kongeserereza yayo bimwenda kugamba abantu byo kwamba bishangayo turebe so twareba ngo buhangwa kintu cyukurunyo natwaye buzabuza natwazira tuta kine kuba nko kuchime kuba nikiba abatecho nico ba supportinga kandi mwebare programu ebi omurembe gwa hati guri kusingiza omurembo gwa batatitwe nugubireba nke bishobere okushomesa no kwegesa nibyetagwa webare umwameno wahereza then ka sound katerezwe okay aha TV channel thank you very much idi turi twakureba good morning muri Kanungu
n'abandi twendere mazima ya aho nyiri tusomere kontunguraho turekeriza ubweno mukahumuro ensonga eno tunhere twantu bazao tibiri bwambo byiki nkabantu baituntugeza kutera touch no kusomesa ihanga no kuhabura bikebsemere ko nibikorwa nuko obuhabuzi obunubumu tsobole kwantu butwa turiyo ntawa mu weekend mbage mukoro nebindi biri nebitahamu bikebsemere ko nibikorwa kurora ngo bunde tutagwa mu nsobi nkegyo itorozere nabwe kitutwale nkekikuru tuorobeze mungana embajizona kana abaze tongera kwanturizangana na muno obwiro bwe mukoro nkegi bitakawe kwa nubuhika ebero tubikirize nebereje tubikirize ebintu bitambule kurunga abo ruhanga ni hanga yange ahangirize kasura banyunya twaza kwakira bisinsino katugende